I ćao ljudi, evo nas opet i danas ću da vam pokažem dve stvari iz Angry Birds Frikom sladoleda što sam dobio 2014. godine. Znači prvi je ova bomba, vidite, i neću vam pokažem kod. I ovo je broj 3. Piše ovdje da idete na Frikom sajt, da ukucate kod i da igrate Angry Birds igricu i da osvojite neke poklone. I da više informacije možete da vidite na sajtu Frikoma ili na ovaj broj. Evo upozorenje i piše da je ovo iz 2014. I ovo je broj 3, tako. I onda imamo ovo je bomba i ovo je 3, a ovo je prase i ovo je broj 6, isto piše kao na broj 3, pa evo, ako vam se sviđa ovaj video, ostavite like, share i subscribe.